Mustafa Rezan bxêretî. Xêrdar bî spas. Pêşiyan bi Rojavayê Kurdistanê dest pê bikin. Du em zanin civînek pêk hat di navbera Qesedê û heyeta Rêveberiya Şamê de. Encam çi bû, arman çi bû, gelo li ser hin xalan li hev kirin yan ji bo pêşerojê plansaziyek bû. Berê her tiştîna divê hevdîtina goçê bû dibin çavdîriya hêzên koalîsyona Navdatoyê li serî de bi serperiştiya Amerîkayê pêk hatiye. Ev diyar dike rêveberiya Xweser wek faktoreke sereke di nav hunandina tevayî hêzên siyasî yên Sûriyeyê yani rêveberiya Xweser dorde û hêzên Sûriya Demokratîk jî wek hêzekê karîger bi bandor di herêmê de. İdî piştî civîna Şamê ya di navbera fermandarê Qesedê Mazlûm Abdê û serokê hikûmeta Şamê Ahmed Şera pêk hatî piştî wê jî hevdîtina Helebê jî ev jî ber bi encamekî firetir çûye ev hevdîtin. Ji nav aliyan de ku şer êdî li herêmê nemînin yek ji xalên din jî xelkên herêmê vegerîn şûn û cihûn warê xwe û wekî din jî rêveberiya Xweser serveriya xwe li ser herêmê dewam bike. Dîsa ev bendav jî weke nirxeke tevayî Sûriyeyê wedê dîtin û Basa bendava tişinê dikî. Erî. Ev encam adin jî di tişta herî xala herî balkêş derketî encamekî ji ber bi çav ev jî rêveberiya Xweser bi vê peymanê êdî diqa da navnetewayî de li Ewropa jî bigire heta tevayî gelek welatên cîhanê bi vê peymanê êdî rewabûneke xwe nîşan dide. Êdî tu çareserî di Sûriyeyê de bê hebûna Kurd bi taybetî bi giştî jî hemû pêkhateyên dibin banê rêveberiya Xweser de xebatên xwe tekuşînê xwe ya ji bo azadiyê dikin bê wan çareserî pêş nakeve. Ev jî yek ji rastiyên ku piştî vê peymanê derket holê jî em dizanin ji xwe gelek welat hene weke welatên Ewropa Amerîka jî gotibûn ji bo Şamê eger duwarê ne navendîbûyîna dewleta Sûriyeyê û temsîlkirina hemû pêkhateyan de devleta Sûriya nû de çê nebe em nikarin ambargo li ser wera bikin em nikarin têkiliyên diplomatîkê wek hemû welatên cîhanê deyînin. Ji bo vê jî ev rastî eşkere bû hikûmeta Şamê wê bi navakevanekî de wek devleta şeriat nikare bisepîne li ser tevayî pêkhateyên Sûriyeyê û bi taybetî li ser Kurda bir de ji heynî vê jî rêveberiya Şamê jî dadiyarkirin ku ew ji bo ew lebûn û misogeriya mafê Kurdan yê li Bakur û Rojhilatê Sûriye li Rojava ew ê bi awayekî fermî tê bikuşin xebatê bikin û di destûra bingehî de ev tişt were temsîl kirin. Hevdîtinên pir alî hene li Rojavayê Kurdistanê hem bi hikûmeta Demkiya Şamî re hevdîtin hene. Basa agirbestê têkirin lê belku ji ber ku heta niha şarekî rûbirû pir çû nebiye agirbest bi taybetî bi dewleta Tirkiye re agirbestekî çêbiye ama nehatiye îlan kirin. Li ser vê agahiyên te hene? Berê em çawa dizanin bixwe Tirkiye dixwaze bi wek faktoreke sereke ew dizan piştî rola wê ya rojhilata navîn de ji nû ve dîzankirina herêma rojhilata navîn kêm bûye zayıf bûye îdî wek hêzeke sereke ya ji nû ve dîzankirina rojhilata navîn nayên dîtin lê Tirkiye nikare vê rola ji ber ku dizane piştî wê îdî ev pêla guhertinê wê li nava Tirkiye jî çê bibe. Ji ber vê jî niha zaxtên hêzên koalîsyona navnetewayî bi taybetî Amerîkayê li ser Tirkiye heye ji bo ku êdî ti hinceta wê nema. Em dizanin tevgera azadiya gelê Kurd bi guştî bi piştî banga dîrokiya ya Rêberapo di 27 Sibatê de ya ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd avakirina civaka demokratîkê gav bê avêtin bang kiriye û ji bo pekekê xwe ji nû ve pekekê xwe fesix bike agirbestekî mayînde yani aştiyekî mayînde bê ragihandin gav hatiye avêtin. Ji bo vê jî ti zemînê ku Tirkiye karibe wê dijminaya xwe li dijî gelê Kurd xwe bispêrê nemayê ti faktorekî xwe bispêrê nemayê ji bo vê jî di zaxtên navnetewayî de li baregeha leşkeriya koalîsyona navnetewayî encirlikê em dizanin şandeya rêveberiya Xweser bi pêşengiya Salih Müslim em dizanin baregeha leşkeriya encirlikê pêk hat
دور ده هن خال هاتن مذكرين یک جوان هر دو عالیجی و لیدیجی هر Yani o agahiyim kötü dedi mesela İncirlik falan او حتی نها گلو باوه کی فرمی هاتی eşkere kirin بگومان ها سدمن yani meci بیست هنتش me بیستن ama بله او برای برگه خسر دبیجه پیشی دبی آمریکا eşkere bi کجبر کو آمریکا ناو بنکاره دولت ترکیه خانیزه مسئله ناکه eşkere ناکه رهبری خسر دبیجه حتی کو ناو بنکار yani hezin koalisyonu u devlet Türkiye eşkere nekin navaroki ez nabijim ama em dibisin hentş شو مجبر كنا دولة ترك خود جراوي يعني حساسية خويا هندرين البرشاوة تجري لهم برجواك خو شوا كار بوي هو بيماني بده قبل كرين إجبركم عم تزان إنها الهم بر دستلات داري AKP muhalefetك هي perxorte وكي دينجي تي بلانين هالبجارتنا ك پیش وقت چیدی که چاو کار به وی سروری خالی سر ترکیه توایم سوگر بکه جبو وی حساسیت خود به پرانی داده پیش جبر وی اف نواروکا وی پیمانی نهاتی اشکال و دمی مصطفی پرسا اساسی بپرسن بله خطریا اپراسیونه که برفره یا دولت ترکیه لسر روجاوی کردستان مایه دوام دکه ایرشین داگرکری که دولت ترکیه بری تم گف لکردان دخوار از شبکه بکیم روجاوا و سیرو بکیم یعنی اف خطری هی ددومه یان بداوی بیه نه بدرن ها الراليتي من يعني اف هفديتنا تشرين اثبات كر يبر كنا افتني نتني الي نابر ريبريا خسر و حكومه دمكيه الشامي دبن çavdiriya Amerika'ya hizin koalisyonu navtoy daman demedet nav hevditna dişi muhatap Türkiye'ye jibu. Jber Covid'i em zanen evde mekeni ki gelek hizin leşkeri çeteyn gireday devleta Türk idi çek datinin yan jherimi hinek vedkişin xuyayı guhartnak dwi ali de heye Türkiye net çarhin van konjuktörün ku nuh rudanın kabul bike jber veji ef peymana ku duhme bizik derbasi çapamaniye bu nişan dedi Türkiye'ji ef halen ve ya aştiye ki bigel revberi hasar taybeti Kurdan kabul bike حتی نهات اپراسیونی که گنگاز رو بده پیک به دروشوی دنینه ترکیه حتی نها گل خالین کو دبن چاودیری هزین کوالسیون ناونتوایی تایبتی امریکای قبول کردی. يعني اگر قبول نکربا و دراغاندن دب گوتا نام وی خالق قبول نکن و هنا ری خسر روجوا تهدید بکه اف خالق خالد یمیجی بدران چیه يعني انها امزانن بينها گوتن بلا کرد دین بلا قصد سلاح دین بلا اف گروپین چکدار تصفیه بالگور گوتن ناو کوانه کیده لانها دبیجه هیزن سوریا دموکراتیک ناو وزارت پاراستنی وک هیزه کد کاره خو بگره يعني ویتشتیجی قبول کردن دولت ترکیه راستیره حتی هاد گوتن تروریست نظام لیست تروری یا ترکیه ده پیناسه دکر هزین سوریا دموکراتیک و YPG لین ها دبیجم ده هزین سوریا دموکراتیک دکارد نوا وزارت پاراستن و کی هزکه لهرمی بمینه اف جی تی واتایا کو ایدی زمینی کو دولت ترک کارب اپراسیون کلیدیشی هرمی بکه نمایه مرو چواد کاروان فاکتوران برایز بکه مثلا سببی کو دولت ترکیه هنکی خو گبری خو برخواد بردا موسا فرموله بکن یک مرو کاره وسا پیناسه بکه چته نخوازن شر بکن لهم برخودان YPG قصده يعني انها یک او ایدنجی هنه لباکوری کردستان ترکیه پیواژوی کی دست بکریه هرچند ناو لینه هات بکرن پیواژوی گوهرین او و گوهرینه یک دو اوه یک کوalisyona ناو دولتی زخته کی مزنده ده سر دولت ترکیه جبو devje rojava berde daxili nava meseleyin Suriye nebe u her vaha zexta İsrail'i geleki giringe yani hem gef hem zexta İsrail'i yal ser devlet Türkiye jbo tevli nava meseleyi nafxayı Suriye nebe yadınji problemi nafxayı Türkiye bu heye şaredina bera AKP, CHP'de yani erişin AKP yeni ser CHP usacı mırut karebeyce ev hammi tiştiku me gotin bun sebep ku devlet Türkiye idi tehdit xayal ser Rojava Kurdistan
belki jî demkî bide seknandin. نه جبو فاکتور داوی تگوتن از بجم او راستن لیت فاکتورا یکم ده مثلا هزین چته نخوازن شر بکن دستری ده هزین چته ارمانجا کیوانی کو به اراده کی سر بخوا شر بکن تنده او به اراده نن yani ev hizana greday devlet Türk'ün devlet Türk wan bir şerkirin şer dikin devlet Türk ne de şerkirin ona şer nak neviyek ya dua mesele em zan van hizin çete Frani hezin talani ne hezin diziye ne hezin ku rastî tigri da navan tip pîvana ke hezin ideolojik siyasi xwedî hebûn xwedî armanc nînin ji ber vê jî wek faktorekî ku em bêjin ji ber ku ew naxwazin şer bikin ji wê zêdetir dewleta Tirkiyê dî bi konjukturên êdîn tebehs kir êzê navneteweyî êzê koalîsyona navneteweyî her wiha pirsgirêkên ku di hundir de Tirkiye dijî û pêvajoya banga dîrokiya rêbera hatiye destpêkirî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û aştiyekî mayînde li Tirkiyeyê vana hemû bandor dike ku Türkiye pêvajoyeka çareseriyê aştiye ne tenê di hundirê Tirkiyeyê de li gel rêveberî Xweser li gel Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî dest pê bike ev jî nîşan dide heta niha gelek êrişên xwe yê dijminana li ser herêmê sekinan dine lêbelê balkêşe yani nakokîk hey niha em dinêrin divan sê roja de li gelek deverên herêmên parastinê yên medyayê dewleta Tirk êrişê xwe nedayê sekinandin heta ne tenê êriş bê çekên kîmyawî jî bikar anî Takfiye nû jî çêkiriye. Belê bêguman ev li ser vê herêmê jî demekî têwateya ku dewleta Tirk îşîn ji armancî xwe yê serekeyê dagirkirina herêmên Başûrê Kurdistanê herêmên Parastinê me çend deqeyan basa armancê dewleta Tirkiye yên li ser Iraqê û Başûrê Kurdistanê jî bikin wekî agahî encama civîna doh rêveberiya Şamê heyetekî diyar kiribû beriyan ha Ahmed Şara Mazlum Kobani hevdîtina wan çê bibû ay yekem pişra heyet ket dewrê heyetek Şamê niha jî rêveberiya Xweser jî di nava xwe de heyetek diyar kiriye navê wan do hatin eşkere kirin Bartkin Foza Yusuf jî di nava wan de ye heyetek heye êdî ji vir û pêve wekî agahî dibêjim yani heyeta Rojavayê Kurdistanê û heyeta rêveberiya Şamê em nebêjin Rojavayê Kurdistanê ji ber ku rêveberiya Xweser komple digire nava xwe û temsîl dike ji vir û pêve civînê di navbera hikûmeta Şamê û rêveberiya Xweser de wêjaliyê her du heyetan ve werin birêvebirin ev jî mühîm e yani ev yek wekî din tiştekî dijî hebû ev dewletên wekî Almanya Amerika İsrail ala Sûriyeyê ala ku hetişe wekî ala Sûriyê dibîne ji malperê xwe yê resmî derxistin û doh êvarê jî behsa şerê navxweyî li dêra li derdora Şamê hate kirin dibe ku di rojên pêşme de şerekî navxweyî mezin bibe li Sûriyê û hêzên navnêtewî dest pê bikin şara û hetişê wekî hêzên nemeşrû îlan bikin tiştekî wisa heye yani ha mesela min di çapameniya Amerîkî jî lînerî di van roja sê roja de û her wihaya Almanya jî her du jî behsa ew dikin yani ew şert û mercê ku hikûmeteke sivîl li Sûriyeyê Şamê bê ava kirin hikûmeta şerع ava nekiriye yani ev nerînên siyasî ê vin walata nîşan didin ev çapamenî daman demê de pêşbînî dikin ku eger hikûmeta Şamê ev guhertinên pêwîst yani mesela em bêjin êrişên li ser Alewiyan naqedin tehdîdên hikûmeta hêzên grûpên girêdayî heteşe li ser kom û pêkhateyên din ên Sûriyeyê neqetiyaye gefên kuştinê gefên wêrankirinê vana heme hene naxwe vê dekê dibêjî çi dibe ev nîşaneyek ku ev hikûmeta nerewaye nikare li ser hemû pêkhateyên Sûriye ji ber ku di nava xwe de temsîleke demokratîk ya hemû pêkhateyên nîne hikûmeteke şerîet xweze esas bigirî ji xwe belgeya destûrname ya amade kirî û pêşkêşî raya giştî jî kir nîşan dide ku destûra Sûriye ku niha têpayîn bê ragihandin çawayê xwe neda qebûl kirin heta niha yani heteşe nekirin fedibêjin ev çapameniyê de wisa hatiye gotin ev nîşaneyê ku ev pêkhateyên li Sûriyê hemû wê bi hikûmeta Şamê
شامیر لهو نکن برواجی و اف ریل برکو اف دا خوازی وان نخوازن رژیم که کو دیسا دوام کردن رژیم تپسرکر یا رژیم شامی بریا روخیه و تیواتای کو و روابون خوش دست بده شر نفخایشی و د سوریه ده پر کور به اف روزنامه اف تشتنا آنین زمان یک اف آدن اف سی چهار و شاد سر مدیا دیجیتال جی دبیجن دبین تی گوتن کو هم امریکای و هم جی آلمانیای حتی دبیجن فرانسای جی داخواست کردن لسر قنصلوسین و بالیوسخانهین سوریه یلوهم ولاتان على کس دینه على سوریا بری هلگرن دالقینن افجتی و تای کو براستیجی حکومت هایی به على خواهتی ناس کرن نروایه وکی آگاهی سردوزگری که فرانسیجی لهمبر حکومت هاتشی دعوه بکر جبر کمکوجیوی لهمبر علویان بله اجار تشتبال کش هی طرفدارن هاتش لسر مدیا دیجیتال جیب تایبتی و دبیجن تشتکی وسانینه و پروپاگاندای کل دیجی حکومت شامی تشتکی وسا دبیجن و دبیجن حتی اون لسر مدیا دیجیتال دجی او ایموجی هنن ای آلا سوریا بره و اندکارن ببینن آلا صور تنهی آلا کسک دوی هون سیستمی خوب گنجلمه تشتی وسا پروپاگاندا کی وسا او دکن او نشان ده براستیجی سوریه بر بشارکی نفخایی اما چه دبه بلا ببه اف جی دبه وسیله کو بالا دنیا عالمه بچه سر پرگالا روژاوای کردستانه کو اف 12 سالن با آرامی خواه اثبات کریه یعنی جبو گلک هرمن دنیا سوریه کو لورنا کو کی و شر و پفچوجی های دکاره با مدل که نمونه دکاره پیک بیش برکو اراده گلن اساس تگره ند جور حتی جیر حتی جور اساس اما مصطفى تشته کو ام دبیجن به تو اوی نه پروپاگاندایه د نو 12 سالان ده خو اثبات کر نه شرکی نفخایی چی بو نه ملتین هرمه سری هلدان مافوان زمان عصوری سوریانی کو بلکی به هزاران سالان بری هاتیا خفتن ایرو لروجوی کردستان فرمیه یعنی به هر اوی به آرامی خو به سیستم خو دموکراتیک به پیشخستنا چاپمنی پرورده به هر اوی خو اثبات کر بالا دنیا علامت چه سری یعنی ملت دبینه یعنی اجبر کنها چما نبجن سوریا بخو موزاییک که پر زیدلی هی یعنی همان چن نتو چن پیکاته چم اولو باوری هی اجبر به تایبتی روجاوا نمونه کی توایی سوریه نو خودت حوینه راسته نو صبا نکاریبو ریبازین چارسری حتی به نمونه کی جتوایی جهان اجبر کو براستی چی اراده همو گلن همو پیکاته باوری دنا خود به سیستم که کو جیر حتی جوری اساس دگره تمثیل آن دریوبری خسر دیجی نه تنی مثلا زمانی پروردهی آن هاجی بناره بانگی وان بخال هم بر تهدید عرب جیت ده جیت گرم خورتی یعنی بله مثلا ام بچین آسوری سوریانی جی بخال سر مدیا دیجیتال جی بخال وقت دخوازن قصد دل گلک دورم پیکاته ایندن این سوریه ایش تمثیل خواجی هبه وقت ام بچین لساحل ام دریای سپی هر وحال باشوری سوریه السويدا وحتى قنيطرة درعجي هبونا هذه سوريا ديمقراطيكش بركو هذه سوريا ديمقراطيك هذه كعسكرية بارستنا في دسكفتيا همو جالين هرمي يعني خو اثبات كر نتني مثلا ملتين جدادان نوا كردان دجي خو اثبات کری از بارد کم تکیلین کرد و کرد جیوین کردان کنگره نتوی جبرکو موزاییکا کولور هیه نب سیاستا کی نب تیگینه کی بیرنگی بتنکاری جبرکو ها مثلا روجاوا ناشبه بشدنی کردستان تو وی وسیله کری باسا دیالوگا کرد و کرد بکید کی جان استه دا یا چوا پیش بله شو امیورن سروی خالشی او اكو ام مدل اكو هاتی افاکرین جبر موزاییکا هیه چار دا ام مدل ریا چارسریه کانا کاربه به پرسگری کار به اساس ام زن بخوا د چاغه کی کو ام کارم بجن شانس کو پرتیروکیش بو کردان تی آوا کرن کو کاربن پرسگری کی خوی بنگهین هر چار بشین کردستان بر به چاره سریه و ببن به تایبتی روجاوای کردستان ام زن حتی هاجی ادعاین هیزن شامی کو شانده که کردی یک گرتی حتی نا چینوی کم کاربن افدیتنی بکن پروپاگاندا کو دجبر ویدی که لی ام زانن هولدان فرماندار هیزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی و هروا ریبری خسر کو همو پارتیین کرد دبن بانی جوینه که شانده که حتی آوا بکن و بشامیر هفدیتنام بکن به دیالوگین به سروکی پدکی مسعود برزانی رجی
بینگه هاوی هات داین کو ایدی انا کسام زانن گریدای هزین پدکیه مسعود برزانیه اجبر ویجی نا دیالوگانا بر بچاره سری و دچن دو جوین حتی ها دو جوین سرکل حسکی جی پیک هاتن نها دوان هر دو جوین سرکه دجی گلک هفدیدین دیجین هبون و کنگره پیشیامه ده کنگره نتویتی پایی آواب به یه پارتی و رخصتین کرد ل روجاوای کردستانه اساس ایدی دوی کرد بگشتیل توی هر چهار بشین کردستانی به تایبتی لروجاوا ایدی افشانسی دیوکی دویش دست ندن بیک شانده بیک اراده بیک تمثیلی هر شامه دکارم ویرنگیجی چه داخوازین خال سر ریوبری شامه جی بدن قبول کردن جی ستاتوی ریوبری خسر نه بگره حتی اگر دبیجین نقاشین ستاتوی نناوندگوینا دولتی حتی فدرالی جی همو رنگ نقاشا دکارم ریوبری شامه را ورنگ کردن. دبکو عراق تبله به جناح و دولت ترکیه تدبیر دگره دبیجه از حکم خواهی لعراق زیده بکم و به آرمان جی تخفیه خواهی یلا باشور کردستان زیده که تشتی کوسه یان شروعی که تی جدا هست. نه این بخو شروعی که می تایبت ویم جاری تونه فقط از دبیجم دراگ هاندنه د شروعه هنه. شروعی یکم دبیجه ترکیه لهمبر جواک خواه یا کو براستیشی بس بده سالانه به شوونیزم انجکته دکن لدیجی گلی کرد هبونا گلی کرد و چهار سریه دخوازه هنه که همین بکه بوان ایریشانی بجن هدی فری افیواجوی کنو هاتی دست پیکرن که دکاره به بده قانع کرن افیواجوی کو هاتی دست پیکرن و بانگا دیروکیاری براپو و سبه اگر کو ماسه چهار سریه جی به آوا کرن hazırdı ki hinek şirovek virengiye fakat afçıqa rast yani ki em nikarin ve piştrast bikin و یک جهه یا گوته گوتیه او فاکتوری پر دیتنام ده هنه کی بهتر مرد کار اساس بگیره او چیه ایدی دزانه دولت ترک دگلک آلیان ده هم جالی سیاسی هم آلی عسکری گلک دستکفتیان اون داکریه yani habuna xo hatanha habuna ve de Suriye'de ve Irak'de nava nikaş edeyi İdi her an her demekeci dibko devlet Türk de hember ev konjüktörü nu rudayı o her vaha de siyasata navna tevayid hember ve gava paşta baveji o hezi xoş bakure Irak'ı u taybetil başurji vekşe jber veji ihtimal hay ev erişana vakte gotiye نها جبر مداخله لسر ایران کتی روجوا امریکایی انگلترایی اسرائیلی و دو جمع آگاهی گرتی کو گمیه که یا بالا فرح هلگر هات شاندن هرمی دیسا yani هیز که پرمازن و دگوهزن ولاتین کنداوا عربیجی و حتی ها دریای سپیجی و حتی لسوریه جی و العراقی جی هیز آنینه افتی پایین کو مثلا شرکی به ایران ره دبک روبده والعراقي حتى بري الايراني دسبيك والعراقي دسبيك جبر فيجي تركيا تخازه اف تبلويه کو ممکن زمینه کی بو سرکفته دا چی به فیدجی گلک سپاس که مصطفی رضا هر بيجي مالاتيا سپاس که مجبور